Kumshi benta ban phai khmat bat banwat kilat kumno banang penbhai ka puli puthi bat banwanra e ka puli puthi ka bakham janai ka D1 Secondary School Ribhoi District menta ka sngi ka artarik nailor kala yo ban play pat ya ka kamra class Functional Literacy and Numeracy FLN classroom ka badang ha mapo ka lower primary section na ka benta ki hebret ki badang puli ka kerdan nursery kani ke skul ke lesnai ke kamra kelas ke bakham kerpang na ke benta banyarap ye ki hebret ki bedang puli ha ki kerdan nursery ke bangi tip kum ka foundational literacy and numeracy classroom kenang baka skul kan la ban penyo ek jing hikai ke bangi ong learning with practical activities based teaching ling ba ki ICT information technology ya ketika kamera kelas thamai FLN classroom lawan ban play do MLA kanong po constituency uba Mirrol Bonds aim kumukongsan ha ka jingin don ringkat lang uba R Rizal SDSEO Ribhoi district ba F Money head teacher ba Bishart mung rang ba shnong D1 kinong hikai ki khna school ki kimi ki pa lembat kiwe ki rang ba kathan hakani kasngi na kalyang ba Mirrol Bonds aim la yo rupan IT shi phautli ki wall fan na ka benta ka jingdon kam jong ka te school bar ka ju ko por la IT ru da ka check ban karshan ye ka D1 Secondary School top team. Angka result. Komponen gini mulai bergerak video gini di proyektor itu kita contohkan kan ini rona po ya bergerak ya kalau itu dengan baru Ketika ski kaba saat jika mau yang haru lasisa biladang di program hari por di Baladel kamu ketika ski program nom kerpang agak begiyo eklegala ban di paipa ya ketika kamera kelas kabelong gading sedang kabelong ke foundation na kebentai di help kiberit di dunia di belong galawe itu kadang berkaitan kani ka area unden jogi paro koi bagi sutu itna ba pule hangi kimde tang nasional diwan nilai celah na kelen ki jaka islam di ba paramarjan banyawan ban ha ile ki jogi pun banyo ejinan desa ni sutu beling simkya nagalian jongka sarkar jela larangin pet ya ka budget ya kepada sarkar jela kala penmang na kepada usnem arja atusau arja atusan kejing penmang kawin jing penmang kabahetan apo jong jela ngejuni lembaga sarkar jadi harga tenan jong kuliah uji omruna ya kalai car lur kaba pentu ia gejing perlut gejing siwi itu lo kiran kai bat kumju na gabanta infrastructure kamu kini capital expenditure di depan kamu kan cukup ya di sana ya di school building berkiwi di .com ni suhu kajinya jadi apo kajela berokoi kajing syai ben jongki school sokar kata kajing di sisa ini keren suara di government LP school di berapa jelas ini. Balik ke penonton kami yang kejengki nama apa? Ikran kumbagalong. Kibabun, lakono kumba nerusan ado nyo persen di school government LP school kimdon yang in school kibabiang. Keruman kilong kibaduna ado kata-kata. Dari negara ba sarkar kasyumkia na kamdaman 5 month siya school sarkar
Kini government and school. Dari di dokumen pan, wan pada di jinduna di mabun, kibang sorka haji por kibang hamben swa. Umsum nala han pan ai di jingarap beliau di school building kibang biang. Kibang di kini pa kimju kampa di kun kisil di lagi agak school sorka.